بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ألا إنهم الشفعاء ولكن لا يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين حمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Allah'a hamdolsun ki bugün 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuştuk. İlk orucumuzu da tuttuk. Malumunuz Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur. Ramazanda da yapılacak en büyük ibadetlerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bizler de diğer camilerde olduğu gibi bizim camimizde de 1400 sene evvel Hazreti Peygamber ile Cebrail aleyhisselam arasında karşılıklı mukabele okunmuş. Bizler de Peygamberimizin bu sünnetini kendi camimizde, cemaatimizle beraber bunu idrak ediyoruz ve idrak ettik. İnşallah yoğun bir talep vardır. Gençler var, yaşlılarımız var. Biz bunu her gün hafızlarımızla beraber günde bir cüz olmak üzere okuyoruz ve inşallah Ramazan ayının sonunda bir hatim olarak bitireceğiz ve Arefe günü de hatim duasını cemaatimizle beraber yapacağız. Ortalama yaklaşık 400-500 kişi bu mukabeleye iştirak ediyor. Büyük bir coşku var, büyük bir özlem var. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bu ayda indiği için gençlerimiz de özellikle tecvidi noksan olan, kıraati düzgün olmayan kardeşlerimiz de bu mukabeleyi dinleyerek, bize iştirak ederek tecvidlerini de düzeltiyorlar, Kur'anlarını da düzeltiyorlar.